Arang gayong lisura ning delivery boy ta. Bisag asa mapadpad basta igo sa ruta. Masyudad man mabukid, mag-uwan man o init, amorang iagwanta para sa among pamilya. Ako kay kursunado, aduna lay sweldo. Bahala gamay, sige kay kanunay. Basta ang importante, trabaho permanente, ug ayaw lang pud miya taki. Naami delivery diri sa Mandawi, ug naami kasabay bikers nga arugante. Dritsura o panapat, bisag wa hilabti. Tag 1 million ilang bike, maoy ilang sulti. Dayon lang og panuntok, sila kuno NBI. Nakaminos o kami GBI. Pero nagpaubos mi, kay kami man pobre. Sa panggihitason ayaw palabi. Daghan na jud karong mga mata pobre, dili magpakupil, sila'y sakto pirmi. Lisod na kung magsigi o ingon ani, bisag asa dili natakampanti. Hoy, anong bertik man ka? Gira gini mo eh. Nga hapit man igos motor. Bawa ka ni mong bike na mo tag 1 million ni kapin. Biro gini mo eh. Bago ni ron. Kira bago na ulo ni mo ron. Bago na ulo ni mo. Dara yun. Kamu magpailan na maoy panawagan, kay pititaw luuya sa nahintungdan. Sige ug tago-tago, hadlok masukmatan, ato ba nga ang inyong binuhatan? Pertiin taong luuya sa videong nakita, naigo sa kumo, gani wa mahapla. Nagsigi o panagang, usaga hana-hana, grabe hadyod ka isog, sigig pangasaba. Ang usakay na ilhan, karon sigig tago. Deactivate ang Facebook ni Undo. Dili ta maghinambog para di ta mapiso, ug dili ta magminal dito. Busa ka mong naminaw, amiga kog amigo, dili ta padala init sa atong ulo. Peace, yo! Maganin, ariglo na. Just for entertainment lang. Arang gayong lisura ning Arang gayong lisura ning delivery boy ta. Bisag asa mapadpad basta igo sa ruta. Masyudad man mabukid, mag-uwan man o init, amorang iagwanta para sa among pamilya. Ako kay kursunado, aduna lay sweldo. Bahala gamay, sige kay kanunay. Basta ang importante, trabaho permanente, ug ayaw lang pud miya taki. Naami delivery diri sa Mandawi, ug naami kasabay bikers nga arugante. Dritsura o panapat, bisag wa hilabti. Tag 1 million ilang bike, maoy ilang sulti. Dayon lang og panuntok, sila kuno